nyo cia kiuteti ni maende na kumya mawoni yulu wa itambia yu amwe maamuika kuma mumbuni ya yulu ni musini wa Masaku ni maelesea kana vena wikwatio kana silikali yu ni kutunga kiliko kula kwi mwenendi na kuthukuma mwenendi kuyana na mawatho ala ateti manengete ivinda yila metasia kivila enendi oingi ni maweta kana yu mbesa ila siku isa kutumika kuendesya savali ya BBI tasiutumika kukilia amuika. Daniel Mongela ena ingewa kwa withianu. Itina walivoti ya BBI kuungamwa ni koti munene na atongo ikuma siamani sikivathukanio maende na kumya mawoni kivathukanio yulu wa itambiu ya koti kuungamia wathiusu wa rege yu amwika kuma mumbone ya yulu va Masaku ni maleseka na vena wikwati munene yu silikali ni kutunga kithito nthini wa wea wothukuma mwene nthi kwana na manifesto ila sianengani ndune ateti ivinda ila meta sivila iya pai nenda utusonja ikiwe neza ya ungamwa kwa utuni mubea mwa munene nundu ndi na otethio kwitu nenda utusonja muno thinani nundu itethazia anene ithie mwana winji wa nthi nde utetheka kwa uno cio koti ou ya muiye kwa uti kwatia koti outu na ni azia BBI ino neze kie neza ya ungamwa nundu teyo manani jao kiende na tina we kwacho kaneti uthukumwa neza nundu manatu yako imekutano ya siasa na tisaiwe no mombanite kuwa jwale no nazi tonight nazani bwa muno atikazenga kie kindu cha muthemba mwao anenge yu nione ati uthukumwa neza ta wananchi no unuko kwa Kenya nondu besi ile inaloketwa katika BBI niona yu ni mwananchi wa kawaida nondu maisha me yulu muno ukaiza mathoa masi ndio manambatie na ithi enendi tiabinie nikuipa ushuru yulu ba maleu dho we yulu so na ile mbesa inaloketwa katika BBI inaweza kutumika katika BBI siete we mwananchi wa kawaida nikenda dho wa maleu dho wasi ndo with tax ni athegwa nikenda titetheke wengi amwika ni maweta kana yumbesa ila sisa utumika kuendesha savali su ya BBI situmike kwa ilia mikale ya mwikala mana kosete mawia undu kaitina wakwithiwa utalo munene wa mwika wende na ukosa wia kumana na ukuno wa ikua ya corona ithia ingiti na isema mawia ivinda ya corona na serikali no ende na upindia tia na youth so woni wao kwanikana bezele za lokitio katika BBI ine ngomana inji wa kawaida kana maiwe ushuru la mambatetie uthe at least ile not kwa kilo chao ja chao some the siana na tiende na maisha woni ulongi ngune na ulwa BBI nikana yukenge wa BBI tulo nejo na serikali meikwara namba moja na ana siasa langi na maisha mayende yanambe ni wasia wa amwika kuma vangengeta kateve na changanga alama ende na uthingilela kana yu vena wikwati munene wa serikali kuthukuma mwene nthundu bailite itina wawathi wa rege kuungamwa. Daniel Mongela, Utongwe TV, kumava kateve kauntini ya Masaku. Na Vilingi witu wivuva ngalikoni ya Kangundo ni kana mbunge molote wa chama cha Wiper kuma kiliombunge cha Mitaboni Christine Koki ni wakulia muvea wa kusovya malelu kusisya na kunenga amuika ovamwana enendi muno isioni ilasia vikiwa ni udhukumi wa malelu mwanya wa kuthukuma oingini waendekethia ilovia ila ivaniwe atumia maisio na community health workers imavikie nundu nimekalite ivinda yasa Mateo kwata ilovia isu Boni Mutisia ni mwandiki witu Muwa mawiyanithi na wikumbila enendi ingi na muno andu mamuika amame kwatase kuthukuma na kukwata menya milatini ya serikali ila yathengea kulamekala kana vakuvi na misio indika ingi ivusoyini vikia na kwa iya amwe maenendi na ituka abatu koko na moi wiki ukathela kila muthenya tuyuka banga iti lakini twabiko twibika kama zamana andu maibu kuchoma hiyo kuiwe na twilio tuyisa no kweli owe andu ala muthukuma koti andu makoko yuke uni joki utusani je cha ukithakiende na tutuyivela wa owe uthukuma wata Christine Koki na ni mbunge molote ni chama cha Wiper kuma va Mitavoni ni wakule muvea kusovya malelu wa seundu na wito na kumanenga enende mwanya kana ivuso ya kuthukuma malelu ni ila maviki ya kusovya isioni imwe ila enende mekala luyu nwende na kwengwa road reserves uwa kuma Masaku na yune kula sio kwa ndaia kisio kila cha vikiwa kuseuga enende mavau manengwe priority ya kuthukuma nundu atumia ya andu mamuika na iveti
no si kwenda kukwata kindu mutalatala ula navikitwe sikaloni sia mbunge ya kaunti ya Masaku o matuku mavuthu ukonanya ilovia ila siale kuivwa athukumia la matethea sia maundu ma wichiku isioni no ikulio yingi iende na utiala kula kwi mwene nthi. Community wathi workers ma trainiwe na matumia resources sia Kenya na community wathi workers asima trainiwa iti wani kutenga wa mbesa sio ma motivate la maende na ya wako tukuma kuya musi nisi dasi kwa ni mwatengie na nisi abikie ona kwitho ilovia sia kuiva athukumia ivitukithawa ni maminite matuku maingi mataikwata na yumo mbunge ono endekethia ingi ilovia ivikie na onewe athukumia methwe meanie otathukumia langi ma CHVs mena matuku maingi muno mataivwa na nito vitukithasia mbesa sio in the county assembly lakini maikwata mbesa isu kalata nikenda ndo asuma kwate haki pewa tumia maisio namo mathivika nitukwenda kuwatia nikenda namo malike nthini wa payroll na metho maikwata misala kavindani kau amwe matongoi namo no maendena kwendekethia vata wa kisomo nthini wa utongoi masaka nao valuku wa thukumi kula kwi mwene nthi wothothewa ni kwithiwa atongoi amwe matena isomo na utati utena kisomo na woni kuongelela kimena kwi mwene nthi na tongoi malango masio wina tulango twa kuduzo ekatokola tukakola ne ba utewa linga mandiwa izila ba ula inene gendo amukwe kana kaka umela ugende akaitoneka wewe pinzu wena uya kana kati kokezo uni mwika kwate na mwika nenga kisomo na mwaka nenga kisomo duke raidi za pointe tia Kristo na uliko ndutono uliko wote Kristo wakijua waeleoneka ndo eleo biwa bia umando ai nundu nwenda kibila tueleo bodania tueleo kata railo kuno winda ya togo na wina mugo. Ripotea Mutongoi TV Vilingi wa Mauvoo kumava Kangundo kaundini ya Masaku nyeneta wa Mboni Mutesia. Amwe matongoi kuma chamani cha Jubilee ni maasiakana maina ambao kwata ambao mutongoi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga kana ona mutongoi ona umwe yulu wa unyuvani ukite wa mwaka wa 2020 na ile mevo magavana atatu amemba mambunge na ndongoi ingi mekomanite kunenea maundu makonete ukwati na uteti wa wanthi kana mwaka uteti wanthi na maundu ma uteti mwaka ni ukite kati wa alama hivyo ni Anne Waiguru oingi Anne Waiguru ni waleana na nzeke ila sithi twe siakana nimeomuthethe sia Raila kukwata kivila ati tunamuza tumesema Mount Kenya tumefungua Mount Kenya candidate yoyote ambaye anakuja anakaribishwa ako na interest ni presidential candidate atatuambia kile kitu ambacho analetea watu wa Mount Kenya. Ule mwingine kama ni Mdavadi atasema nini analetea watu wa Mount Kenya nini. Hao wengine kila mtu tumesikiza kwa sababu sisi at this point in time hatujakuwa tunasema tunasimama. Ni siku ya kwanza kuwa sisi tuko upande huu. Kila mwaka tunakuanga na candidate. Lakini inaweza kuwa tunaweza fika mahali tuseme pia hata sisi tutasimamisha candidate. Bado tunaongea tuone zile offers ziko kwa table. Kwa hivyo hakuna kitu predetermined, zote ni kusikiza. Hakuna mtu ambaye atapewa kura za Mount Kenya kwa kikapu bila kutuambia ni nini Mount Kenya inapewa. Again, we are here also as a follow-up of the meeting that we had in Meru. We had a meeting in Nyeri. And we had a meeting in Meru, and this is a follow-up, mostly a smaller team of people discussing the issue of Mount Kenya unity and how to advance that cause, how to ensure that we are putting our people together, and also with regard to the 2022 general elections, ensuring that we will be able to negotiate with the person or the people or individuals or parties that take care of the Mount Kenya's economic interests, and we will highlight some of those interests. So that was the other objective of gathering together. My colleagues have stated the broad themes that brought this conference, and the group you see here is only a small part of the people. Meeting started yesterday. We had people who had other commitments and had to leave. So this group is just a representative of the people who have stayed the whole time, but also carry messages from people who are not even here. And the underlying thing
the overarching thing is that we are here to show commitment that we are united to fight the cause for our people of Mount Kenya. Musiaisia ekaitu kwate udhumo vanini ndindo kadhivasa nitisogathete mbeange na Mauvoo mbeange na endi valangu idhanti unengelelia ngewa kana livoti ye mwana yulu wa ithembo ya kathemboni. Ekaitu kwate udhumo. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisisia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Utongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo Betha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani kinyamu sieni munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Utongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Utongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve na naudo chatuenda nyimwe tuminie kilungu kila kitialite thini wa kilungu kitu cha witi kwi Mauvoo alama itawe ni mawithio luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo na hypertension no stress, just relax. No koma mazada na mazai komete. Na nyokolia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena kansa ya nondo. No nginya wese kwigwa ikaliyu. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Utongo TV ngwatanio ya mukamba Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nina udho chengi musiaisia twende na Vilingi wa Mauvoo. Waniwisi kana kuvikia umundi kwiandu kwithwa na mathembo na andu maikia kuthembea ngaisi atene. Kisio cha kathemboni musini wa Masaku kina ithembo ila kuvikia umundi yitumika mwandikwitu wa Mauvoo kuma Masaku Daniel Mongela nduthokeie ithembo yi na tumbanisia ngewa ye mwana ila umvatisite kwa isitwa ya ithembo ya kathemboni na ki ni kilungu chambe cha ingewa. Ivinda ya tene va ukamba mathembo ni matumia watangalawa ya uvono cho wengi tavandu va utheu va kutaya na kumbula uvamwe na kutunga muvea wengi anau mayavu wangwi na mathembo nundu ithembo yae umo wa mausungio ivinda ya maumo awikailo ivinda ya joa indi maundu ni maliukile na twalika ikinyane yeu
musiaisya ninisi ni wisine saki kana ndwisoma na vala uendete utesi vala umete yeka ngukwate ueni na ngutunge matambia kauta itina tisio thaithiu wa mwaitu na nau. Na Mukamba ai wa Kithio na Kithio ni kuokie Bible nela kuokie Bible yokie na Musungu na Bible yaandikiwe Musungu yaandikwa ni Mkristo yaandikiwe Musungu na Musungu no ati yake kamba kyake zaliwa ni si ati yake Kithio kyo asungu aindi ni mate yake Kithio kyo amasai ni mate yake Kithio kyo akalenji ni mate yake Kithio kyo indi ya kamba ni taki ati yake Kithio nondu siana sito nitose au thiani mwana akathukuma tika vya musi mwana akose wa musi awaisi aitwa amathina akapoa no mundi maundu acio mathelile nundu akwithia kwa kanisa imokie niguo oingi nituosete ikinya yao na tukalika uthaithini wa matukua wa makanisa na mathembo maingi makatemwa na makatiwa indi va masaku nitukwatie mwanya nevuso ya ilu ya kuona maundu ala matwaiwe ithemboni muno mavindala makunena nena Ngai ivinda yila mundu walikwa ni mundu mwingi na vetia kwa kuvucha vandu vatheu va utaiya andwa mamadike kanisani na wazini kanisa ya Kithio na zizi ya Kithio yo ala mapoya na alangi makayo sumwa ila maenda o wizitende ndikini Kithio tuende anacho nundu wa kwesu Ngai sindu ila tukwenda akatunenga yukundu kwa utaiya kwa matukua ni kwitikilithasya mundu wa mwika wonthe kutongwesya maundu maothaithi indi ithemboni vaya ngui isu kila kindu na yiko yaekawa na kitumi na yewia wayo wengi kila ithembo yewia wayo na yatumika mavinda mayo mavika ta ivinda ya mbua ivinda ya yua ivinda ya ngetha ivinda ya kuia na ivinda ila kuendeka utunga muvea vai mathembo mavata kivathukanio ni wakwa siati kindu kila kita we vembo ni aitumasia mwana mbua ni aitumasia mumazi wa miimo ukesaidi wa uto we kwa kolona ni wa umagwa sindu icio kethia icia umagwa yuko uo yesa kwithia kaba Kithio kuta kwikala tena Kithio kimwe twina mathembo main ithembo ila main ithembo main yeta wa kititone ne kima kimwe iluvya pe ithembo yeba uyeta wa kititone ithembo ya mbaa masako ithembo yutu themba ng'ombe ila yumagwa ne mbaa masako twina ithembo yingi ya mitheu ku ya mitheu itheo wa prayer center ithembo yu nayo twenda uthemba ng'ombe na mbui na tuyete ba pamwe na mbui inenganitwe ni mundu uminite ukula mbui isu inengetwe yumagwa ni mundu andu ala makula akatukulila mbui tukoka ba tukathemba na nundu kanyowe kigu ndubuva mwaki kwa ekatukwatene na mwitu alame utwikithe kana juu yikutu yewika nula ulikitwe nundu itina wa kusama uthembi wa ithemboni unakuvikia umunthi mokelasya methomo na mawasia kutaiya mathemboni na imathemba o mathemboni unakuvikia umunthi maiweta kana Ngai mwatwangi Ngai mulungu na Ngai mumbi ula niwe Ngai ula wikaila wa mathemboni ndaisa kwaliuka na no uyu umunthi na ti Ngai wa mavinda ki nicho kitumi kiutuma maendeea na uthingilila kana mathembo maiki kutwika kundu kwa uvui wa ngui nundu wandu aingi ni maendeea na kwananga mathembo nangi makatema ukisha indio ndaka na mathembo tikona mose na naisi onthe ukesaidi eta umasia nundu meimo ndumawa ni ya kiwa ya taka ukwa kutambui ukesaidi eta ukwa tambui sana ikinye wabana ingesia kuyabana na eta umasia na kikuyo chake awana eta umawa ndio mundu akaibo twekisia thembo etheka nundu wa Yesu mose mwendano no kindu kyake nundu mukuye naye mukulumanite Biblia
yu atumia no maende kukulia andu macioke kithio ni kana kumina mathina ala mekumbilite mbai ya Mukamba kuma Makueni, Masaku, Kitui na kundu kwingi nigweta kana ithembo yi no yo usungio na uthaithio wa mathemboni niguo uthaithio la mwelu. Miaka mingi tusumba tu mtoto yakwa ni okai ni na tumiaka ekatumia nye ni mwana munini na ni mukithio maundu tamimu ikukatwa uo wa corona sindu cia muthemba ta usu ciethiawa inengelelwa athani ikana athani makathana makaweta maundu ta asu mailile kubetangwata ndino ya itu ya Kenya na ila mathembo ta asu maekiwe ni kwethiwe na mothuku na malikana wethi atu iyo ndu tutona kwika nundu kuina kula twenda kuthaithia ngai kula ciethia wa ibikia kuka siko nundu kanisa situ ni ciabikiie kuombwangwa niguo vandu mutumia wona ekalile kavila ka mumbo mundu wa muika ona kalisa kiamba kila kitulu ndavona ikatukwatia ni kilunguni cha kele tuisya kwa endiata na kithio ki chatiwe niki nundu andu aingi ni maliulite mituo na makalika uthaithini wa matukwa wa Kikristo wa Kiislamu na ndini ingi bingi niguo Mukamba ni waisie vaumawa ni vasiokawa lakini ni vasiokeka kweli tikwatie na atongo imandini kivathukanio kilunguni cha keli tikulania ikule yu na kusungia. Daniel Mwongela, Utongo TV, va ithemboni ya kathemboni. Na ndi ndina undu wa kweta ni muvea Daniel Mwongela nundu alivotiswie mwana kanange wa